ibihe byiza aho ukomeje gukurikirana gahunda zicishwa kuri uyu muyoboro wa YouTube Imana imbere. Ni umwanya tugiye kubagezaho amwe mu makuru yagarutsweho mu bitangazamakuru bitandukanye muri iki cyumweru. Munyemere duhera hano mu Rwanda aho kuwa gatandatu tariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025 Ishangi mu karere ka Nyamasheke habereye igitambo cya misa kigamije kwizihiza yubile y'imyaka 125. Misa ya mbere isomeye ku butaka bw'u Rwanda tariki 20 Mutarama mu 1900 nibwo Musenyeri Jean Joseph Hirti yasomeye misa ku gasozi ka Gafuba mu Kigaga mu murenge wa Shangi mu karere ka Nyamasheke. Nyuma yo gushimira umusanzu wa Musenyeri Jean Joseph Hirti wazanye iyogezabutumwa mu Rwanda, umushumba w'Arkidiocese ya Kigali akaba na perezida w'inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda Antoine Cardinal Kambanda yavuze ko igihe kigeze ngo n'abanyarwanda bajyana ubutumwa bwiza bwa Kristo mu bindi bihugu, aho inkuru nziza ya Yezu Kristo itaragera naho yibagiranye. Umudepite mu nteko ishinga amategeko Edouard Karemera yashimye uruhare rwa Kiliziya mu guteza imbere imibereho y'abanyarwanda binyuze cyane mu miryango ifashwa na Caritas. Guverinoma y'u Rwanda igaragaza ko Kiliziya Gatolika ari umufatanyabikorwa mwiza mu iterambere ry'imibereho myiza n'ubukungu by'abanyarwanda binyuze mu guteza imbere uburezi, ubuvuzi n'ibindi. Indi nkuru yavuzwe cyane nuko kuwa 20 z'ukwa gatandatu uyu mwaka urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwamuritse imirongo ngenderwaho ku ivugabutumwa ryuzuzanya n'indangagaciro nyarwanda, isobanura uko abanyarwanda bakwiye kugezwaho ivugabutumwa ntibibangamire uburyo bw'imibereho yabo. Ni imirongo igaragaza ko ibikorwa by'ivugabutumwa bikwiye gushingira ku ihame ry'ukwishyira no kwizana by'iyobokamana, guteza imbere ubumwe bw'igihugu n'imibanire myiza y'abanyarwanda, kubazwa no kwirengera inshingano ku butumwa butangwa n'ingaruka zabwo, ndetse no kubaha indangagaciro z'abanyarwanda mu butumwa no mu migirire. Ku rutonde rw'ibibujijwe mu bikorwa by'ivugabutumwa harimo gutanga inyigisho z'amacakubiri, izirimo ingengabitekerezo ya jenoside n'ivangura iryo ari ryo ryose, kubangamira ubumwe n'amahoro no gushishikariza cyangwa kwitabira ibikorwa by'urugomo. Ntabwo abavugabutumwa bemerewe gutanga inyigisho zitari ukuri, ubuhanuzi bwo kurangiza isi cyangwa imperuka, cyangwa se gukora ibitangaza bishingiye ku kinyoma, ndetse no gukusanya amafaranga binyuze mu buryo bwo kubeshya cyangwa se gukandamiza abayoboke. Nanone hano mu Rwanda kandi tariki 18 z'ukwa gatandatu uyu mwaka abayobozi n'abayoboke b'amadini, amatorero n'imiryango ishingiye ku myemerere bari mu biganiro bigamije gukomeza ubukangurambaga mu kwirinda ibyorezo by'ubushita na Marburg byagiye bigaragara cyane mu duce duhana imbibi n'ibindi bihugu. Aba bibukijwe ko amadini n'amatorero bifite uruhare rukomeye mu guhangana no gukumira ikwirakwizwa ry'ibyorezo binyuze mu guhana intera no kugira isuku no gukaraba intoki. Perezida w'ihuriro ry'amadini, amatorero na Kiliziya Gatolika Archbishop Dr. Rulambanda yasobanuye ko ubu bukangurambaga bufite agaciro gakomeye kuko buzafasha mu guhindura imyumvire no kwibutsa uruhare rwa buri wese. Umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB Dr. Kalisa Edouard avuga ko iri huriro rifite ijwi ryumvikana mu gukumira ikwirakwizwa ry'ibyorezo. Dukomeje kandi mu makuru yavuzwe cyane muri aka karere nuko ku cyumweru tariki 15 z'ukwa gatandatu 2025 Kiliziya Gatolika yagize umuhire Floribert Bwana Chui Bin Kositu ukomoka i Goma muri Repubulika Demokarasi ya Kongo wishwa azira kwanga kurya ruswa. Iyi ni intambwe ya mbere imwerekeza ku kugirwa umutagatifu. Uwo muhango wo kumugira umuhire wabaye ku cyumweru muri Bazilika y'i Roma yitwa Basilique Saint Paul hors le Mur. Abaye umuhire wa kane w'umunyekongo. Floribert Bwana Chui, umurayiki wari komiseri mukuru kuri Gasutamo wagenzuraga ibicuruzwa ku mupaka wa Goma, yarashimuswe akorerwa iyicarubozo ndetse aricwa mu ijoro ryo kuwa 7 rishyira tariki ya 8 z'ukwa 7 muri 2007 muri uwo mujyi yavukiyemo. Uyu yari afite imyaka 26. Ubwo yicwaga, Floribert yari yanze ko ibiribwa bitujuje ubuziranenge byinjizwa i Goma n'ibico by'abagizi ba nabi. Uyu wari warize ubukungu muri kaminuza, yitegaga no ku bana bo mu muhanda, yari mu muryango wa Saint Egidio w'abarayiki bo muri Kiliziya Gatolika. Umuryango wa Saint Egidio uvuga ko ibyo biribwa yangiye kwinjira byari umuzigo w'umuceri waboze. Dukomeje n'amakuru avuga mu karere nuko tariki 17 z'uku kwezi mu mwaka 2025 nimugoroba umupasiteri wateje impagarara muri Kenya Gilbert Deya wavuze ko yateraga inda z'ibitangaza yapfiriye mu mpanuka yo mu muhanda. Ni nyuma y'uko ikinyabiziga cye gikoranye impanuka na bisi ya kaminuza n'ikindi kinyabiziga hafi y'umujyi wa Kisumu mu burengerazuba bwa Kenya. Deya wayoboraga urusengero i London yabaye kimomo mu myaka ya mbere ya za 2000 nyuma yo kuvuga ko yashoboraga gufasha abashakanye badashobora kubyara gutwita impinja z'ibitangaza binyuze mu isengesho. Ku rusengero rwe abagore bari barihebye, bamwe bararengeje n'igihe cyo gucura, n'abandi bari barananiwe gusama bemezwaga ko bazashobora
bashobora gutwita binyuze mu isengesho. Ariko impinja buri gihe zabyarizwaga mu mavuriro yihishe mu murwa mukuru wa Kenya, Nairobi. Ubushinjacyaha bwavuze ko impinja zibwaga mu miryango ikennye muri Kenya. Igihe Dea yabazwaga mu iperereza rya BBC mu mwaka wa 2014 uburyo abana b'ibitangaza bari bafite ibimenyetso ndangasano, ibi bizwi nka DNA cyangwa ADN, bitandukanye n'ibyabavugwaga ko ari ababyeyi babo, yavuze ko byari ibintu birenze imitekerereze ya muntu. Munyemera aya makuru tuyakomereze mu yavuzwe cyane muri Afurika, aho leta ya Benue muri Nigeria yatangaje ko ibitero byakozwe n'aborozi b'inka b'abahezanguni b'idini ya Kisilamu byahitanye abakristo b'abahinzi barenga 200 ku mugoroba wo kuwa 5 tariki 20 z'ukwa gatandatu uyu mwaka 2025. Aborozi benshi bakomoka mu bwoko bw'abafurani b'abayisilamu bamaze igihe mu ntambara n'abahinzi b'abakristo bapfa ubutaka. Ibi bituma ibitero nk'ibi bifatwa nk'ibifitanye isano n'amadini cyangwa amoko. Kuva mu mwaka wa 2019 izi mvururu zimaze guhitana abantu barenga 500, abandi 2.2 bava mu byabo nk'uko ikigo cya SBM Intelligence cyabitangaje. Amakuru dukesha raporo yasohotse mu kwezi kwa mbere y'itsinda ryitwa Global Christian Relief avuga ko abakristo bagera ku 10,000 bamaze kwicwa n'abahezanguni b'idini ya Kisilamu kuva mu kwezi kwa 11 mu 2022 kugeza mu kwezi kwa 11 2024 mu gihugu cya Nigeria. Nigeria kandi iri ku mwanya wa 7 ku rutonde rwakozwe na WWL muri uyu mwaka wa 2025 mu bihugu 50 ku isi bibi ku bakristo. Tuyakomereze mu makuru yavuzwe mu mahanga ya kure, aho tariki 16 z'ukwa gatandatu uyu mwaka Papa Leo wa 14 yahuriye n'abepiskopi baturutse muri Madagascar mu ruzinduko rwabo rw'ububyutse Jubile yabereye i Roma, abasaba ko bahora bibuka ko abakene aribo bashyizwe ku mutima n'inkuru nziza ya Kristo. Inama yabaye kuwa mbere muri Vatican, aho aba bepiskopi basuye Papa mu rwego rw'uruzinduko rutagatifu bagiriye mu mujyi wa Roma ahari kubera umwaka w'ububyutse wa 2025. Mu magambo ye, Papa Leo wa 14 yabasabye kutigiza amaso kure y'abakene, abibutsa ko aribo nkingi ya mwamba y'inkuru nziza kandi aribo babereyemo abambere guhabwa ubutumwa bwiza. Yongeyeho ko abepiskopi bagomba kumenya isura ya Kristo mu bakene kandi bagahora bagira impuhwe zigaragara ku batishoboye n'abatishoboye kurusha abandi. Aya makuru ya gikristo yagarutsweho cyane muri iki cyumweru. Reka tuyakomereze mu myidagaduro, aho abahanzi b'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Papi Clever na Dorcas bari mu byishimo by'uko kuwa mbere tariki 16 z'ukwa gatandatu uyu mwaka bujuje miliyoni y'ababakurikira ku rubuga rwa YouTube, ndetse bakaba bari mu myiteguro yo gukora igitaramo i Kigali mu mwaka utaha. Babashije kugera kuri aka gahigo nyuma ya Meddy na Israel Mbonyi. Bavuga ko ibanga bakoresheje kugira ngo babashe gukora ako gahigo ari ukwishingikiriza ku Mana, gukora cyane ndetse no kwagura umurimo wabo bakora indirimbo mu zindi ndimi. Bongeyeho ko nubwo batabona uburyo bwo kugera ku bafana babo ngo babashimire ndetse basabane nabo mu rwego rwo kwishimira ibyo bagezeho, bateganya gukorera igitaramo i Kigali mu mwaka utaha. Papi Clever yasabye ko n'abandi bahanzi bakurikirwa cyane kandi bagashyigikirwa kuko icyo bashyize imbere ari ugukwirakwiza ubutumwa bwiza bw'Imana. Munyemera amakuru ya gikristo yavuzwe cyane muri iki cyumweru tuyasoreze mu gice twisemenya impamvu yabyo, aho tubabwira ko nibura muri buri misa padiri akora ikimenyetso cy'umusaraba inshuro ziri hejuru y'enye, mu gihe umurayiki usanzwe agikora inshuro ziri hejuru y'eshatu. Aha twabakusanyirije impamvu 5 abakristo gatolika bakora ikimenyetso cy'umusaraba. Impamvu ya mbere ni uguhamya ukwemera gushingiye ku butatu butagatifu. Impamvu ya kabiri ni ukwiyibutsa ugucungurwa. Impamvu ya gatatu ni ukwerekeza isengesho ku Mana Data. Impamvu ya kane ni ugushimangira ukwemera guhoraho. Impamvu ya gatanu ni ikimenyetso cy'umusaraba n'isengesho. Ni no kuri iyi nkuru dusorejeho amakuru ya gikristo yaranze iki cyumweru, tubabwira ko aya makuru ndetse n'andi menshi muzajya muyakurikirana kuri uyu muyoboro wa YouTube Imana Imbere, umuyoboro ubagezaho ibiganiro, ubuhamya, amateka ndetse n'amakuru ya gikristo aba yaragarutsweho cyane mu bitangazamakuru bitandukanye. Amahoro y'Imana abe muri mwe.